till we see things double. If loving you is wrong, ain't sorry for love. I don't care if I get one day si tayo mahasin, kasonse Paris mismo natin. 우리만이 서툰 니 Biscuit rosa, tumba cosa, cargo stesseri, sade mettesi, kumura maya hingata. Biscuit rosa, tumba cosa, cargo stesseri, sade mettesi, kumura. Sin, you stop set me, 그래서 몰래 뒤에 버려지. 그의 음에 공원을 뿜네. Romantilis zoenen out. Ik zou het ik niet zo ik doe het on. Ik kijk in een dag nog bij. Kon iets net door tijd doen on. Vayan hingata. Biscuit rosa, tumba cosa, 그리고 스테세리 사대백 대신 공부이라와 vayan hingata. 비스킷 먹고자. 그리고 스테세리 사대백 대신 공부이라와 신. You stop set me. 다시 몰래 뒤에 버려지. 그의 음에 너본 왜 뚫네. 네가 너를 걸어가서 이제는 늑대 술 많이 듣래. 아이고 텔레셋겠어 영혼이 밝게 두세 믹스는 어떤 배려. Hey 꿈이 웃으면 I know sin hingan ma I know sin hingan sin. You stop set me. 다시 몰래 뒤에 말해지. 그 뒤로 음에 너도 왜 뚫네. 네가 너를 걸어가서 Daylight is fading away. At night silhouettes in the sky. There lights are flashing in towers. It's Manhattan's magic in time. The battery is sensing this warm lake. On a river made of diamonds and pearls. Everything's a little bit weird now, because tonight is showtime. Hey, in the middle of the street light. Always celebrate a good times, because tonight is showtime. Hey, come and walk with me. 1, 2, 7, 3 down the Rockefeller Street. Life is marching on, do you feel that? 1, 2, 7, 3 down the Rockefeller Street. Everything is more than surreal. Riley, hey! Alright, woo! Let's go! Old school Hollywood stars, party Cinderellas are here. They move like computer damn heroes, because they know it is showtime. In the middle of the street life, always celebrate a good times, because tonight is showtime. So let's keep moving on. 1, 2, 7, 3 down the Rockefeller Street. Love is marching on, do you feel that? 내래 꿈에서 밝게 살이봐. 난 어따와 타입 꿈에 유한의 신나. 알길래 순이 있었던 언니 박수까지 야수에 대해서야.
kus vabana ei tunduid ja hingeses nüüd muusika laval rahvas teab, mis teeb on pidu igaühes selles kestab veel, las ta kestab veel käes on aeg, kus vabana ja hingeses nüüd muusika rahvas teab, mis teeb on pidu igaühes selles kestab veel, las ta kestab veel Driving for Gregor Munster, taking on the toughest stages with skill and determination. Please welcome to the stage, Nubru. Tartu Tööstus Rally Estonia. Seekord jäävadki lubahetke, kes pilves enam päevagi. Tuleb meelde, et kõigil ilmarahvastel on olla pakust age. Rally Estonia, kus sa pead tulema? Ma jätsin pärast tõmbavad keseda. Mõtlesin, äkki magaks, aga suvi tuli tunda, suvi hiilis tukka taga. Siis ma mõtlesin, et pagan, sa läks mind vilistada, ma ei saanud kohistama. Siis ma ütlesin, et viiskavad ja suurest reisest on vahetuseks tööl. Te pead ennast fiilis, seal kus on täpselt, saab mees neile riigis. Mulle pidi
sul polnud aimugi ja mis siis nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu väikse kiira GCD vitamiin on Välja kava 20 viimakaine lämb ja aine Paigale istub täna 10 000 talve Ütle mulle nüüd teiste viisi ei ole ka Aeg teha pussi Mulle käib see Jätta pussi I know there's a big Latvian rally crowd here. Where are you? Thank you guys. And next, let's welcome to the stage the Finnish Police Corps, the Finnish Police. Glad to have you guys. And last but not least, ja mitte siis teeme suure aplausi, Eesti politsei! Andrus, ole hea, tule välja ka autost natukene. Ei, oota, kas me saame Andrus äkki autost välja? Aha, meil on kiire vahetus. Andrus, kas sa saad välja siit kuidagi? Oh, muidugi, Eesti politsei on väga võimekas. Suurepärane, ole hea, tule siia. Teeme suure aplausi. Esimene katse on läbitud. Andrus, see rahvamass on muljet avaldav, kes siit meile praegu vastu vaatab. Alustame kõigepealt sellest, milline on üldse politsei roll Rally Estonia nädalavahetusel. Hea rallipublik. Et meie suur roll on jäänud see, et kõigil meil siin koos oleks rallil hea ja turvaline olla. Teine küsimus. Mis on politseipoolne sõnum kõigile neile inimestele, kes lähevad rallit vaatama, kes lähevad kiiruskatsetele, kes koha peal kõike seda elu tahavad nautida, arvestades kui ilus ka veel ilm on? No, hakkaks sellest peale tagantpoolt ettepoole, et kõigepealt see nagu mitu korda on öeldud, et jooga hästi palju, aga mitte alkoholi loomulikult. Joseph, if it's okay, Sami's gonna ask you a question in English first. Let's ask the second driver to come on the stage. Egon Kaur, Alan Pirjukov. So Egon, first in English. Sammy's gonna ask you. Hey Egon. Hello. So you're well seasoned, you're well used to these Estonian roads. Is there any stage in particular you're looking forward to this weekend? Well, I can always look forward to Peipsi, which is tomorrow morning, so it's always a nice wake up on Friday morning. Sõitke sinna selle, nagu näete, järgmise
kohani ja tulge siis pärast siia lavale tagasi, et me saaksime teha ka ühe pildi. Let's continue, Sunny. Let's get it going. Ja ootame siia lavale järgmisena Georg Linnamäe, James Morgan. Sam is going to ask first in English. Hey, Georg, am I pronouncing it correctly? Yes. Yay. Next up, Robert Virves, Jaakko Liilo. Võtame Robert su kõigepealt kahe vahele siia. Sammy küsib kõigepealt inglise keeles. Wow, Robert, the fans seem to really love you here. I suppose I just want to know how important it feels to you to be competing in front of an Estonian crowd this weekend. Yeah, hello. It's obviously very, very special to drive in. Rallipaari veel. So let's ask for the fifth as well, so we have the full stage. We may as well fill it up. Robert Jürgenson, Siim Oja. Esimene küsimus tuleb inglise keeles sulle. Hi, Romet. You are stepping up. I'll hold it. You're okay. You're stepping up to WRC2 in front of a home crowd this weekend. Does that add to the pressure, or is it a good thing? I mean, for sure, it's a little extra pressure, but I think when you're a rally driver, you have to cope with the pressure, so it's all good. Good man. So we can maybe, if we want to, we can sneak in the picture. In the background. Aga hea publik, dear audience, once more, yeah, you come here, yeah. For the photo. I think all good now. Let's give a warm applause once more for the Estonian drivers. Eesti mehed, teeme suure aplausi, kus on Eesti fännid! Suur aitäh teile, mehed, te võite minna autodesse ja hakata liikuma siis juba katse poole, mis siis tõesti algamas juba täna kell 8 raadil. M-Sport, Toyota and Hyundai all coming together. Wow. Amazing. It is crazy, I know. So DJ, can we turn up the music? Just wait, take off. So, Finnish rally fans, Mikko Heikkinen. So, please welcome to the stage, Lauri-Joona Samu-Vaaleri. Hi, Larry. So Fabrizio, if you can
if I can ask you to come and join me here. So, Nikolai Gryazin, Konstantin Alexandrov. Yeah, and the photographers, as you can see, are over there, so, and over there where the cars are. So watch everywhere. And once more, let's give a round of applause for the guys. And thank you. Have a great race. Next up, we have two cars before we head on to the teams. So, next up, let's welcome to the stage Roope Korhonen, Anssi Viinika. Please join lovely Sammy over there. Sammy wants to ask a few questions. Come over to me, Tuka. Good man. Let's ask to come to the stage the whole M Sport World Rally team. And let's start with, where are you Latvians? Martin Sesk, Renard Francis. We have Joshua Lockley and Liam Tracy. Josh, would you please join Louis Luca? Gregor, how do you feel before the race? M Sport World Rally Team.
Thank you so much. Oh yeah, Martins wants to take a picture as well. Good. Thank you guys, and have a great race. And we're about to ask the stage Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Yes, we're heating up here, Christian. And I'm just hoping that sun's going to drop behind the building. It is warm. Because I'm blinded. That's for M-Sports, and we're ready for Toyota. Please welcome to the stage Oliver Solberg, Elliot Edmondson. Reached his destination. We're gonna ask to come to the stage next. Sami Bajari, Marko Salminen. Sami Bajari. Sami, have you? The next car on the stage, Takamoto Katsuta, Aaron Johnston. Carla, please join me in the center of the stage. Carla, tell me the truth. Which Scott Martin? This is a very big thing. I think we're good. Thank you guys. Let's give a round of applause for Toyota. And you can guys head to the stage now.
the next team. Let's ask them to join us on the stage. Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Adrian Palmu, Alexander Koria. Small gap. Martin Wiedegem. Ask one question in English. Thierry, please join Sunny over there. And let's ask to join us to the stage, Ott Tänak, Martin Järveoja! Ma ei tea, kas sellega ära harjub kunagi, mina ei harju kunagi, ma pean tunnistama. Aga siis iga aasta ikka rohkem ja rohkem. Võiks ole, me peame järelikult rohkem korraldama neid rallisid siin Eestis. Sa sõitsid täna Shakedownil Paul Aroniga. Millal Ott Tänakut F1-st näeb? Ma just Pauli käest hommikul küsisin, kas ta vormelis tagaistmel on sõitnud. Täna ka neid kahekohalisi, aga ei, ma arvan, et tegelikult oli äge ja ma usun, et kui tal on kunagi võimalik vormel ühega sõita kahekohalisega, siis ma võin tulla kaaslaseks küll. Me vaatasime, ega sa tagasi ei hoidnud vist, Pauli puhul pole seda vajadust väga. Ma arvan ka, ta on harjunud, kui vahest raputab, et pole hullu. Meil on ilmelu siin, meil on väga palju rahvast. Ma pean Ott ikkagi veel kord küsima su käest eesmärgid selleks nädalavahetuseks. Millised te Martiniga seadnud olete endale? Eks eesmärki alati rallis raske seada, et ma arvan lõpuks, kui me anname enda maksimumi ja jätame endast kõike rajale maha, siis see on parim, mis me teha saime, et eks kõik ülejäänud tuleb boonusena. Loomulikult jah, eks enda peas eesmärgis tuleb alati mõelda see kõige kõrgem, aga mis reaalselt võimalik on seda nädalavahetust näitab. See tugi on olemas, eks ole? Ott aitäh sulle! Martin, ma tulen korraks sinu juurde ka. Üks kiire küsimus, Martin, sulle ka. Jaa, kell jookseb. Lihtsalt midagi nendele inimestele. On me kõik rajada. Sellest piisab, aitäh sulle, Martin! Ja saadame ühed teile. Üks grupi pilt on vaja kiiresti nad teha, te peaksite seda olemise ette, et fotograafid saaksid teha teie team pildi. You have to take the team picture in front of the first car. Thank you guys, and on to the stage. Thank you so much. Liz. So let's continue with the Rally 2 cars. Let's welcome to the stage